i le whakapele o Yesu. Su e whalau tusi whamole patasi ma i tātou umalava le Ioane mua mua. Tātou mata upu le tai aole nei o le whaawawina lea o le tātou tusi whaitau lea ua amatai nei le tusi a Ioane. The book of John, we are in the first chapter and we will be reading this morning from verses 29 to 34. Pai koe lua skumaliva, a ngā ele tolu skumal wha. O whai upu i fia whaongaina i le nei tai au. Whai upu i e ono tasi lua tolu wha, lima, ono. Ono whai upu e whaongaina i tātou i le nei tai au. Ia ole a o taitaina i tātou le tatalo, o na tātou whaonongolongo le leo upu a le atua. Whataitele ta mai no wanga le lei, toi taitaina mai lau whanau o ta mā o tina o uso o tua whawhine e o lava i whana witi le neiwa mātou toi o mai mātou te whaafo i atu le inga i ate oi. Ai sili ai ona mātou whaalongolongo i le aoa o mai o lau upu i ate i mātou whaau le whaalongolongo ai mātou malava ia maua se mea ao ngā mo i mātou ia a wafo i le tōmata wina o le neiva yaso malana whainga malanga ai sili ai a o mātou whaatalitali atu i le toia fio mai o Yesu Keriso. Le nei o le a mātou whaanongolongo, lo mātou atua saunia le nei o mātou loto, ta tala o mātou talinga, ina ia mātou whaanongolongo atu, a o e wheta lai mai a te i mātou, ono le suafa o Yesu wa mātou wole, ma wala au atu ai. Amen and amen. Yeah. Talitonu a saunia oe i le nenga so a i le whaanongolongo atu i le whetalai mai o le atua awa o le upu a le atua o upu lava ia a le atua. Amen. O le anganga o le atua na ia tu si ai ma whao ngai nai au auna le atua lātou te au maia pe tala ina mai mo i tātou lona fina ngalo. O le tātou mata upu na tātou amataina i le vai aso lea na te anei le whaautu lea ua tātou ngai anga ia i le tātou study i le nei vai teimi ua faalauiloa mai le alo o le atua. Lea la ua tātou malama fo'i i le tusi al apostolo le nei a Ioane. O Ioane o se tasi ia o so e toa sfulu ma le toa lua o Yesu. A o ia Yesu i lana misionare i le lalolangi le nei, ma lana tala inga, ma lana evangalia ina o le lalolangi, na maliu mai o ia, o se tasi le nei o tangata na vāvala lata le lato mafutanga ma Yesu, e le ngata o ia o le soo. Ai wha mai e toa tolu lava soo a Yesu na lata ia Yesu, Peteru, Iakopo, ia ma Ioane lea le apostolo, o ia lea, o lana moli mau lea i lea li i whaola. O tātou i loa fo'i la, mai le tusi e Ioane, ma tātou e lua se fulu au lona whai upu e tolu se fulu ma le tasi, o i e tau au whai ai, mana tunatunga ale apostolo lea. Fa mai le whai upu le tolu se fulu ma le tasi, a ua tu sia ia mea, lea la ua moli mau mai Ioane apostolo, i le whai unga o lana tusi, ua tu sia la uia moli mau e wha maonia moli mau a mātaio, whaamaunia le moli maua Mareko, whaamaunia le moli maua Luka. Le lau tātou i loa, o ia lava na muli, whaamautu lana mau. Le lau wha mai o ia i whaipotolu sumatasi tāu koe luaspulu, a ua tu sia ia mea, ina ia talitonu ai o tau. Talitonu i lea, o Yesu Keriso, o Yesu ole Keriso lava ia, o le alo, o le atua. Pila o le autu a toa lea o lana ia moli mau. Amen. O lana autu i lana tustusinga ma mtapu mua, e o i le mtapu e lua sifu maltasi, e o foi lai ai fai tauina le mua, lua ma le tolu le Ioane le fai ungo tuspa ia. O lana moli mau lava lea, ina ia talitonu tangata uma o Yesu ole Keriso lava ia. Manino ia le au mainga al fina ngalo po le autua Ioane. O le si foi la fai unga o lana maule fai patolu sumatasi o le alo le atua ina ia maua ai foi le ola. So le ngata ina ia wha amautuina ai o Yesu o le alo le ia talitonu e fai tau
ai lona lua wha mai ina ia maua I fo I e tātou leola I lona suafa o outou o e talitonu. Se pe o ki na e iai lo manatu ma lo mawhauwhau e fesoasoani au e whaalongolongo I le mau a le tangata le nei o Ioane. O le vaiaso lana tuana I nei na tātou āmatai nai le tātou mata upu lea ua faalauiloa mai le alo o le atua. O na tātou mata le whai po se fulu ma le iwa a ngai le whai upu e lua se fulu ma le iwa. Na tātou iai le autu ua faalauiloa mai e Ioane le papatiso. Amen? So lela o le Ioane le papatiso wha mai na whesilingia o ia e tangata iuteia. Ina ua amataina fo ila na ia ngā luenga I le wala awina o ia e le atua. Wha mai o oe ea o Elia, o oe ea o le perofeta, o oe ea o le keriso. Ai wha mai le tali a le tangata o Ioane le papatiso, wha mai le ai. E le o lea, a o au o le leo o le alanga I le vao. Wha mai le tangata lea, wha mai o le muli mai. Wha mai ea e sili o ia ia te au. Wha mai fo I le si maule na tātua o ina le vaiaso na tuana I nei. Wha mai Ioane le papatiso, o te lea o ngā au, o na tatala le nonoa o lana se e vai. Le loto o le tangata la lea o Ioane le papatiso. O le moli mau fo I la lea, o te fia whaawawina I le tae au le nei. Le vaiaso na te anei na tātou vaavai iai, na whaalauiloa mai e Ioane le papatiso, o Iesu o le alo o le atua, I tangata iuteia na whesili atu ia te ia. Au le tae au lale nei, tātou te maua I le whai upu e luas fulu ma le iwa ngā I le tolu se fulu ma le whā. Le whaawawina la o le moli maua Ioane le papatiso. Lea la o te fia talanoai I le tae au le nei. O le tae au lale nei, o te fia whaautu ina whaapea, ua whaalauiloa mai le alo le atua I le papatisonga I le vai. So this morning, just give you a quick synopsis of last week's lesson. We now know that John the Apostle is the author of this book. His whole theme is around John 20 verse 31. And he has these words for us. And he says, but these have been written. So remember John the Apostle, he's the one writing the book. Remember, he's also one of the 12 apostles. And he was also one of the 3 apostles that was part of the most intimate group with Jesus Christ while he was on his earthly ministry. And in 31 of John chapter 20, we have the sort of the key, the whole key to John the Apostle's book. And it says this, but these have been written so that you may believe. That's the first purpose of him writing this apostle. Number 1 is so that anybody that reads this book believes. Believes in what? Believes that Jesus is the Christ. What's the meaning of the Christ? The anointed one. So that we may believe he is the Christ, the Son of God, and that believing, this is the second part, that you may have life in his name. 2 purposes of John's apostle. Number 1, so that we as readers may believe that Jesus is the Christ. Number 2 is so that we may have life in his name. Okay? So every time you read the book of John, always understand that the Holy Spirit stirred John to write his apostle, and this is the key to his book. Number 1, so that we may believe that Jesus is the Christ. And number 2, that whoever believes in his name shall have life. And that's what we're waiting for. Amen? You know, we celebrate Uncle's life next week because he's passed away. But we as believers, believing in Jesus' name, believe that when we die, we go straight to heaven and celebrate life with the Father. Amen? So that's so this morning I want to carry on or continue the book of John, but from the eyes of John the Baptist. Remember last week we started off his presentation of the Son of God. That's where he was asked, the people or the Jewish communities and the Jewish leaders came to him
and said, John the Baptist, are you Elijah? Are you the prophet? Are you the Christ? Are you who we are waiting for? And what does he say? He says, I'm not even worthy to loose his sandals. What did we explain that to be last week? That he was less than a servant. So you know a servant is pretty lowly, right? Amen? But John the Baptist said, I'm not even worthy to be a servant. I'm even lower than that. Because he says, greater is he who comes after me. Remember, John the Baptist is preparing the way for Jesus to launch into his earthly ministry. Amen? So this morning, we will be looking at verses 29 to 34. And the thinking of today's presentation is that the presentation of Jesus when he was baptized. Ia ole a tātou whaitau wha mole mole. A mata le whaitau wina o tātou le neitai au whai pue lua sefulu maliva. Ma le whai upue tolu sefulu. Ano, if you can read verse 29 and verse 30 after we read in Samoan, please. So vaenga mua e maua le i whai pue lua sefulu maliva. Ma le whai pue tolu sefulu whaitau wina wha Samoa. Ia. O ia lea na o whai atua, o loo muli mai le tangata, e siri o ia i atia, a wā o ia na mua i atia. Tolu sepulu na o ia lea na o whai atuai, o loo muli mai le tangata, e sili o ia i atia, a wā o ia na mua i atia. Patelaba ano. The next day John saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. This is the one I meant when I said, the man who comes after me has surpassed me because he was before me. Amen. The man who is preferred before me, for he was before me. Le taiale nei, o loo whaua wina le moli mau a Ioane le papatiso. Whai upu nai lua sefulu maleiva, whai mai o le taiao ua wa ai atu wai Ioane, ia Yesu o maliu mai ia te ia. O le taiao ua wa ai atu wai Ioane, ia Yesu o maliu mai ia te ia. Whai mai le au tu mua i le ni taiao, ua faalauiloa mai pe faailoa mai le alo le atua i le papatisoina o Yesu i le vai. Mana tua o le vai aso le na te anei na tātou wa ai se ata whaapea o le ngaluenga a le tangata e ngoa ia Ioane le papatiso. O le ala na ngaluenga o loo whai, o loo whaatinoina le papatisonga i le vai. E whamai le moli maua Ioane le papatiso, e iai le tangata e muli mai. O loo e tutonu fo i ate o tau. Mana tua le moli mauna reasin te anei ai whamai, tau te le loa o ia. Ai sau le whai upu e luasfun maleiva i le taiao le nei whamai, o le taiao ua wa ai atu wai Ioane, ia Yesu, o maliu mai ia te ia. Amen. O le whai upu lea o le taiao, i le whaamaunga a Ioane lea le apostolo, o le si vaenga lea o lana tusi, tātou te wa ai e tolu lava taiao manino, i le mata upu lea. Whai upu sfun maleiva, le vai aso le na te anei, o le taiao mua. O le taiao no na lua, le taiao lea o lo tātou tala noai, le aso le nei. So e so o aso i e lua. Ma vai le aso mua, moni mau mai Ioane le apostolo, i le moni mau a Ioane le papatiso. Whaapea mai, whamai o le moni mau le nei a Ioane. Le ie whai upu sfun maleiva, a e tilo le whai upu sfun maleiva, o le moli mau le nei a Ioane. O ai le Ioane lea, o Ioane le papatiso. Ai whamai le whai upu e lua sfun maleiva, o le taiao ua wa ai atu wai Ioane. Whamai le whaaperetania, the next day. Lono winga e malama tātou e so aso i e lua. Le taiao le na mua whamai Ioane
O loo iai o ia I totonu ia te outou, ai tau te le loa o ia. Saule tai au lona lua, ai whamai Ioane, wa wa ai atu Ioane, ia Yesu, wa maliu mai o ia. It was almost like getting ready, o le a amataina le ngā luenga a Yesu. O le tai au lona tolu, e mau e whai pa tolu suma le lima, o le tai au sa toi tu wa Ioane, manisi ona soo, e toa lua. Le tai au lona tolu la, tala noa le vai aso fou, a ia iai lo manatu, o le vaina le mai fai pa tolu, mai le fai pa sfulu ma le iba ana i le tolu sfulu ma le ono, e tolu aso so e tolu aso e so a e tolu fo I fe au manino, o lo au mai ai le upo le tua. Le tai au le nei, fa mai o le tai au na va ai atu ai, Ioane ia Yesu, o maliu mai ia te ia. This morning, just to start us off, the first part of our sermon this morning is the presentation of Jesus when he was baptized by John the Baptist. In the first verse that we read today, that Ano read, it says these words, the next day. What we understand in the book of John, from verse 19 to verse 35, those 3 paragraphs, they talk about 3 specific days. The first day, we heard last week, was when John the Baptist was doing his baptizing work. When they asked him, are you the prophet? Are you Elijah? And he said, no, but the one who comes after me is much greater than me. The second day is the day we're talking about today. When Ano read, the next day, John saw Jesus coming. If you remember last week, in verse 26, John the Baptist answers them and he says these words. John answered them saying, I baptize with water, but there stands one among you who you do not know. So John was referring to somebody, but he was saying he is in amongst you, but he also says, but you do not know him. John didn't know him either. Amen? On the second day, verse 29, he says this, the next day, John saw Jesus coming toward him. And what does John the Baptist say? This is what Ano read. Behold, or Ano's version says, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. The day before, no one knew who he was. The day after, immediately the day after, the day before, John the Baptist says, he stands among you, but you do not know him. The day after, he says, behold, or look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. What's happened? They've gone from not knowing who he was to what? To John the Baptist identifying exactly who it is. Amen? Le tai au le nei, ua faalauiloa mai I le papatisoga o Yesu I le vai. Amen? Le mamoe na te ave eseina le angasala a le lalunanga. O le matautia le nao tai au ia lua le tai au le na tuana I nei, whamai ele iloa. Nei tutonu ia te outou, ai tau te le iloa. Ele iloa fo ia Ioane. Ai so o malisi tai au, ai whamai a Ioane. Whaauta I le tamai maa moe a le atua, na te ave esea le angasala a le lalolani. O le manei o whaamaumau ngā Ioane le apostolo, nau I tātou te eloloto ia le au mainga I le atua I au wala ia Ioane le apostolo, ia tofi na ave e Ioane le apostolo ia Yesu. Nau le tofi mua whamai o ia o le tamai mamoe. I le mata upu lava le tasi, e tele I o suafa po o tofi e whae e Ioane le apostolo I lona whaola. Whamai le whai upu e luso maleiva o le tamai mamoe. Whamai le whai upu e tolu se fulu male valu. Whamai le wha mau maunga a Ioane le apostolo. Rapi. Wa ave e Ioane le tofi lea o ia o le a o ao. Ai whamai le si whaupunga na ave e Ioane le apostolo le whai upu e whasru maleiva o oe lava le tupu o Israel.
So le tangata leo Ioane le apostolo le o lo tustusia le tusi ma le na whauina le anganga pa ia ina ia au maia le moni mau ia Yesu. O le tangata foi lea na te au maia se ata winga ese e whaata taulo tatou whaola. Ele ngata o ia, ele ngata o ia o le tamai mamoe, ai whamai o ia foi o le whaoao, ai whamai o ia foi o le tupu o Israelu. So this morning we say, behold, John the Baptist says, behold the Lamb of God. But in the same chapter, John the Apostle gives us an image of Christ that is actually quite colourful, and he starts to paint us a picture of who Christ really was. Number one, we find in verse 29 that he describes him as the Lamb of God. In verse 38, he describes Jesus as Rabbi, meaning the Greek word for teacher. So John the Apostle now gives us another image of Jesus, that he's not only the Lamb of God. What do we understand about the lamb in the days of Israel? The lambs were always offered up as a sacrifice. And Jesus ultimately was offered up as a sacrifice when he died on the cross. Amen? But then John also refers to him as a teacher. Amen? Sorry guys, my computer's playing up. Okay, no worries. Here we go. And number three, he also describes him in verse 49 of that same chapter 1. He calls him the King of Israel. So if everyone looks up the verse 49, you see there in chapter 1, verse 49, Nathanael answered and said to him, Rabbi, meaning teacher, you are the Son of God, you are the King of Israel. So now we've got three different references, amen? We have three references to Jesus himself. Number one, he's the Lamb of God. Number two, he's a teacher. Number three, he is the King of Israel. So John was very, very specific as to who Jesus was. Amen? So as John the Baptist declares, behold, the Lamb of God. He's now identifying clearly who it is. John the Baptist also has a message. In verse 30 it says, this is he whom I said after he comes, a man who is preferred before me. Can you read that verse 30? Whamamole ano again? This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. So in the book of Mark, we read that John's message was this. In the book of Mark chapter 1 verse 4, John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remissions of sin. So that was John the Baptist's message. So John the Baptist's message that we have in Mark chapter 1 verse 4, he came preaching a baptism of repentance for the remission of sin. But then Jesus' message is quite different. In Acts chapter 2, 38, 39, we read there, Acts chapter 2, 38, 39, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. 39, for the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Amen? So this morning, John the Baptist, we now understand that he says, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Remember John's message? When he was doing the work of baptism, his message was to repent. Amen? That was his message, loud and clear. Peter then gives us in Acts 2 verse 38 and 39, and Peter says that the message of Jesus Christ was to repent. Does it sound similar? Yes, it's the same.
It says, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And then it adds this, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Le tai ale nei, whamai whai koe tolu sfulu, o ia lea, ua o whai atu ai, o loo muli muli mai le tangata, e sili o ia yate au, a wā o ia na mua mua yate au. Whamai muli mau a Ioane le papatiso I le mātai o mta koe tolu whai koe lua, o le whi au lea po le muli mau lea a Ioane le papatiso whamai, I nā sala mo ia o tō, a wā ua lata mai, le māno o le langi. Whamai le mā reko mua mua whai koe whā, sa whai e Ioane lana papatisonga I le vau, matala I atu wai le papatisonga o le salamo, ina ia wha maanga loina anga sala. E whamai le luka mta upu e tolu a lona whai upu e se fulu ma le valu, o isi foi upu wha ma whana e tele, ua ia fola ai le tala le lei I le nuu. O le moli maule na Ioane le papatiso, salamo, ua lata mai le malo o le langi. Whamai le moli mau I le mta upu le aluka, whamai o upu wha ma whana e tele, na moli mau ai Ioane le papatiso. Au le moli mau la I le tala inga Yesu, o leo lo wha mau hina I le launga Peteru I le ngaluenga. Tolus ful ma le valu ma le tolus ful me le iwa. Whamai upu a Peteru e whaatatau I le tala inga a Yesu. Whamai, o na whai atu leo Peteru I ata I lato, I nā salamoia. Amen? Whamai I nā salamoia, ma ia taitasi, ma papatisoina o tō uma I le suafa o Yesu. Molea, mole whaamanga loina o anga sala, ai whamai la o nā maua le o tō o le mea fo ai fua, o le anganga pa ia lea. Le tala inga Ioane le papatiso lea na tala ia Ioane a, salamo ua lata mai le malo o le langi. Ai whamai le tala inga Yesu, lea na tala I Peteru, whamai I nā salamo ia, ma taitasi o tō wana papatiso ina o tō uma I le suafa o Yesu. Ina ia whaamangalo ina ia o tō wanga sala, o na foa ina mai lea o le anganga pa ia. So pe o le manatu nai e te tala ina I le tato mata upu I le tai au le nei a. Ina ia tato malama, o le faalauiloa mai e le upu o le atua, po le faalauiloa mai e Ioane le apostolo, le ngata fo lea o Ioane le papatiso a. Le Ioane lea na whai mai whaauta I le tamai maa moe a le atua, o le na te abe e seina le angasala o le ale lalolangi. So le lau mo tatou malam lama, le tai aula na lua lea a, tai a mua, fōlinga mai e le I loa le lei e tangata po o ai a, e le o Ioane. A sau le tai aula na lua, lea ua manino I le moli mau a Ioane le papatiso, whaauta I le tamai maa moe, na te ave ale atua na te ave seina le angasala ale lalolangi. Tato woi fai po tolu suma tasi ma fai po tolu sfuma le lua. Tanga I atu ai o le atato fai tawina wha mon mole tolu tasi ma le tolu lua. Lina, if you can read 31 and 32, now, and we'll read the Psalm 1 after you. I did not recognize him as the Messiah, but I have been baptizing with water so that he might be revealed to Israel. Then John testified, I saw the Holy Spirit descending like a dove from heaven and resting upon him. Amen. Fai tau me pasamo wha mon mole ia. Tolu tasi, tolu lua, o te lei ia, o te lei loa foi o ia. Ai peitai ina ia whaalia o ia ia Israel. O le mea lea na o sawai e papatiso I le vai. Ua moli mau fo Ioane, ua whaapea, na o I loa e anganga ua fioifo mai le lani. Peise I se lupe, ua nofo Iona lunga a. Ua moli mau fo Ioane ua whaapea, na o I loa le anganga ua fioifo mai le lani. Peise I se lupe, ua nofo Iona lunga. Manatu lona lua le tai au le nei, tolu suma tasi ma le tolu suma lua, ua papatisoina Yesu I le vai.
Jesus is baptized, and that's the second part of our sermon this morning. In verse 31, John declares this. He says, I did not know him. Whamai whaipu e tolu sumatasi, whamai le moli maua Ioane le papatiso, o te lei loa fo'i o ia. Manatua, o le taimina ato whaina e le atua mo le tangata le nei o Ioane le papatiso, na ato whaina le taimi e amata li ai lana ngaluenga whai. Lana ngaluenga o le leo o ia, o le alanga i le vau, lana ngaluenga ina ia teu le ala o le ali. Manatua o ia lea o lo o faalau le lei le ala, o ia lea na amata ina le tala inga ma le moli mau o le fio mai le Mesia. Tatou va ai i le luka na mua alona whai upo e valu se fulu. Whamai ua tupu le tama ma ua maalosi lona loto, whamai sai le vao o ia, ua i le aso na whaaali ai o ia ia Israelu, whatatau ia Ioane le papatiso. Whamai le luka e tolu i whatatau lawe le tangata le nei, whamai ua o ane le awhionga le atua ia Ioane le atali o Sakaria i le vao. Ona alu atu ai lea o ia i le itu uma o Yoritana, ua tā lai atu ai le papatisonga o le salamo ina ia whaamangaloina ana sala. O le tangata lea Ioane le papatiso na whaapitoa le teimi na atowhaina e le atua e whaiai lana ngaluenga. Lona winga ina ua whaapea ifo o ia whauta le tamai maa moia le atua o le na te ave e seina le anga sala o le lalolani. Whamai le whaipatolu sumatasi o te le iloa foi o ia. Lona winga, leo langa atol tangata lea, au tā pena lana wala au wina, au tā pena lana ngaluenga whai o ia o le leo a langa i le vau, e le iloa le lei e ia, po ai tōrua lea ua wala au wina Ana tātou maua foi le tala, e au ainga whaatasi ma Yesu o lati nā e kausona, lona winga, e kausonga foi la ua. Lona winga na feola i fo a whaatasi. Mana tua foi e ono maasina e vai le matua o le tama leo Ioane le papatiso. Ma le tangata lea la te whaafisanga i aso uma, i le lopena o ngā whaatasi me uma whaapena. A leo tatou malama mai le upua le atua, o tangata i e to orua, na ola i fo whaatasi Amen? E a inga whaatasi, pe o tatou a inga ananafi A hele i loa e ia, whamai Ioane le papatiso, o te le i loa foi o ia. Pau ale mea lena i loa Ioane le papatiso. O nai whai mai e whaipunga na e whaipatolu sumatasi. Ai pei tai, ina ia whaalia o ia Israelu. O le mea lea na ousa wai e papatiso i le vai. Pau ale mea na i loa e Ioane le papatiso. O le mea ia te taunu whai. Amen? Pau ana. Ele i loa e ia po o ai. Ele i mautinoa e ia o lona uso lea la te ola i whawhaatasi, o le tangata, o le Mesia lea Ai whamai Ioane le papatiso, o te le i loa foi o ia, ai peitai, ina ia whaalia o ia Israelu. Ina ia whaalia o ia Israelu, o le wingo le whaamatalanga lea, ina ia whaalia le tangata lea ua au mai e le atua e a vea ma whaola, e iele ngaluenga Ioane le papatiso. Whamai e o le mea lea na ousa wai e papatiso i le vai. Na ia le luka e tolu whai pasfuma le ono mal whai pasfuma le fitu. Luka e tolu whai pasfuma le ono, se sua ne elo tu si whamol mole. O le ngaluenga lea a Ioane le papatiso na whaatino ina maua le sfuma le ono mal sfuma le fitu o le luka e tolu. Ia, ua tali atu Ioane ia te ila tau uma, ua whape atu, o au nei le papatiso atu ia te oto i le vai, a o le mani umai, e sili o ia te au. E lea o ngā au o na tatala le nonoa o na se vai, o ia lava na te papatiso ia te oto, i le anganga pa ia maleafi, o ilona a ao lana asu, e whaamama ai e ia lana whaaputu ngā saito, e whaapoto foi e ia le saito i lona whale saito,
Ai susunuina le ota o seito i le afi e le matinea. Le whaapunga le Ioane le papatiso na te whaafeloa i ailana ngaluenga. Male ngaluenga o le a whio mai o Yesu. Whamai o ia na te papa, whamai le whai pasuma le ono. O au nei le papatiso atu ia te oto i le vai, manino lana ngaluenga Whamai le vai ngalona lua, a o le maliu mai, e sili o ia te au, e le au ngā au ona tatala le nonoa o ona se vai, o ia lava na te papatiso ia te oto, i le anganga pa ia. So le la ua whaamanino mai, o Yesu, o le muli mai, whamai Ioane, o tele iloa, o tele iloa po ai o ia. A o le muli mai, e le ngata ina o lea o ngā o na tatala le nonoa na se vai, a o ia, na te papatiso ia te oto, i le anganga pa ia. Ai so mai la, ma le afi, o le afi lea, o le whamasinonga o le tū whamasino a Yesu, whapewheo na tatou whamaunia suma fitu, o ilona a ao lana asu, e whaamamai e ia lana whaaputu ngā seito, e whaapoto fo i e ia, le seito ilona whale seito, ai susunuina le ota o seito i le afi, e le matinea. O i tū umai a Yesu na whaeloa mai e Ioane le papatiso e le ngata o Yesu na te whaiala na papatisonga i le anganga pa ia. A o Yesu foi, o le whamasino a miutonu. Le tū whamasino la le atua, le tū whamasino la Yesu, le au mai suma fitu, whamatala mai uma le tusia whaalinga Na whaatinonga uma le a Yesu o lo whaataritali e whaia i le aso o le ngata anga. Ai au mai e tangata le Ioane le papatiso, whamai o te le iloa o ia. Pawale me o te iloa, o la unga luenga e whai. Au tangata fo i lea lo muli mai, o ia na te papatiso ina o tau i le anganga pa ia. Au ia foi, na papatisonga le afi, i whai tete i tātou o au lana whamasinonga. Amen? So i le tai ala le nei, le lai whai mai e o ia whai, so e foi tātou le Ioane mua, o te le ilo foi o ia aipetai ina ia whaalia o ia Israelu, o le mea na osa wai e papatiso i le vai. Le lana ua mauti noa ne e Ioane e papatiso, o lana ngaluenga e papatiso o ia i le vai. O lana moli mau, o le alana papatisonga, o le papatisonga ina ia salamo. Apena fo Yesu. Ai whamai la whai pua tolu suma le lua, ua moli mau fo i Ioane, le ala ua moli mau fo i Ioane le papatiso. Whamai, ua moli mau Ioane, ua whapea na o iloa le anganga, ua awhio i fo mai le langi, peise i se lupe, ua nofo iona lunga. O mataapula i e tolu o iaia le moli mau lea o le māneia i o le moli mau lea. Whamai le moli mau a mātai o e tolu, i le vaenga leo le papatiso ina o Yesu i le vai. Whamai, ua papatiso ina Yesu, ona maliu wa e loa lea o ia nei le vai, whaauta foi, o whaava noa ina le langi ia te ia, wai loa atu foi le anganga o le atua, ua awhi o ifo e peisea i se lupe, ua o iona lunga, whaauta foi, o le siu fofonga mai le langi, ua whapea mai, o loo watali i pele le nā, ua o fia lava ia te ia. Moli maua mā te io mā reko maluka, e tutusa le lei moli maui e tolu o wā moli maui e tolu, tātou te vai ai le tolu tasi pa ia. O Yesu, o le leo, po le siu fofonga o le tamā, ai le ngata foi lea, o le anganga pa ia, whamai ua peisea i se lupe E leo le lupe, ai whamai e peisea i se lupe So, o whailonga ia tātou te moli mau inai, whamai le moli mau a Ioane le papatiso. Ua papatiso Yesu, ua tua e ia i lunga, whamai ua whaavanoa ina le langi, ua iloa te po i le anganga o le atua, ua whio ifo pe se lupe, whaauta o le si ufofonga mai le langi, ua whapea mai, o loo watali pele le nā. In the book of Mark, those of us with English Bibles, if we turn to the book of Mark and in verse 9 and 11, we see the Holy Trinity appear in the Bible. Amen? At the baptism of Jesus Christ. Verse 9 to verse 11, it reads these verses. It came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee
and was baptized by John in the Jordan. And immediately coming up from the water, he saw the heavens parting, and the Spirit descending upon him like a dove. Then a voice came from heaven, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." O le whamauninga o le atava aia lea, manatua, whamaile whengaina tuai, e whamaunia se mau I le moli mau a tangata to o ruape to o tolu a. O le moli mau la ma taio ma reko ma luka, e whamaunia ai, na tupu le bea lea a. Na o mai le mamalu o le atua, I le papatisoga a Iesu I le vai, na vaai ai le tolu tasi pa ia, o le leo le polisi fofonga le tama o Iesu Keriso, ia ma le anganga pa ia. Amen. Se pe o le papatisoina o Iesu I le vai, na tatou vaai ai le mamalu o le atua. Le lai pa me tatou mata upu I le taiaole nei, ua moli mau fo Ioane, ua whaapea na o iloa le anganga, ua afi o mai le langi, peise I se lupe, o le ua nofo I ona lunga. Le lai fa mai pa tolu suma tolu, fa mai o le e te iloa le anganga ua afi o ifo iai manofo I lunga ia te ia, o ia lava lea. So il fai nonga lea na tala no mai ia Ioane le papatiso, manatua, e le iloa e ia po o ai. Amen? A ina ua afi o ifo le anganga pa ia peise I se lupe I lunga ia Iesu ina ua papatiso ina o le faa maoninga le na ia Ioane le papatiso o Iesu o le tamai maamoi a le atua. We read in Mark chapter 1 verse 9 to 11 and that's where we see the Holy Trinity appear. But in both the books of Matthew, in all the books of Matthew, Mark and Luke, they have exactly the same testimony about what happened on the day of Jesus' baptism in the water. John's testimony is the only one that's slightly different. But remembering, John wrote his apostle after Matthew, Mark, and Luke. Yeah? But in the Old Testament, it actually says that in order for you to bear witness to an event, you need actually 2 to 3 witnesses in order for it to be confirmed. And the Bible never moves away from the Bible itself. It actually confirms it how? By the witnessing of Matthew, by the witnessing of Mark, and by the witnessing of Luke. And John, his account supports that happening. Amen? Amen. Amen. Okay, last 2 verses. Fai patolu sumatolu, man fai patolu sumalfa. Tātou te whaitau ina le wha Samoa a maua whaitau ia. O le e te loa ia nanga ua fioifo iai, manofo e lunga ia te ia. O ia rawa lea na te papatiso ia ngā o ma ia foi. Amen. Mo ova ia foi. Mo o moli mau o ia lava o le alo o le atua. Anna, if you can just read 33 and 34, please. I would not have heard him except that the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is the Son of God. Amen. Upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit. And I have seen and testified that this is the Son of God. O le manatu muli muli I le taole nei, o ia lava na te papatiso I le anganga pa ia. He who baptizes in the Holy Spirit. Manatua, whamai Ioane le papatiso, o au o te papatiso I le vai. A o ia na te papatiso ia te oto I le anganga pa ia. O le vaenga muli muli o le tatou mata upuile nei tai au, e wha mai aina ai le muli mau o le tangata le nei o Ioane le papatiso, o ia o le muli muli mai na te papatiso ia te oto I le anganga pa ia. Amen? Whamai a Ioane le papatiso, whamai ina ua
ina ua afio ifo le nganga pa ia ma wha mautu inai ilona loto. Whamai, o le e te iloa o ia na awina mai au e papatiso i le vaina whetalai mai o ia te au. O le e te iloa le nganga ua afio ifo iai ma nofo i lunga ia te ia o ia lava lea na te papatiso i le nganga pa ia. A i le o langa atua o Ioane le papatiso o i na pina ngaia na ia ilo na o langa atua malana nga luenga whai ina ia iloa e ona mata ai pe o Simeona a ina ia vaaia o ia le tangata lea e avea mawhaaola o le lalolani. Ina ua vaai la e Ioane le papatiso ua fioifo le anganga pa ia i lunga o Yesu i le papatiso ina o ia i le vai whaalongoina le si ufofonga o le atua o ina na whaamautu ina i lona loto lana ngaluenga whai lea na saunia. Amen? Whapea ifo e lea o ia i lona loto o ia lea na whapea mai a te au. O ia lea na wala awina au o le e te iloa le anganga ua afio ifo ia i manofo i lunga ia te ia o ia lava lea e papatiso ia te oto i le anganga pa ia. O Yesu ina ua faalauiloa mai o ia o le alo le atua i le papatiso ina o ia i le vai. O na tatou iloa ai e o lava i lona maliu ua avea lona maliu e sauni ai le faamangaloina po le tongi o laina o angasala o le lalolani. A o iai o ia i lona o langa atua i le lalolani na whaapea o na sauni ai e ia o na soo mai e na muli muli ia te ia. Ma whaapea atu ai ia te ilatou o te alu ai o te awina maile te sosoani. O te alu o te lea tu ulafua ina o tou ai o te awina mai le anganga pa ia. O le maliwa Yesu na whaamangalo ina ia tatou anga sala. Ai o lona toe tu mai na sauni ai e ia le ngaluenga a le anganga pa ia. Amen. Whapewheo na tatou whaamaunia. Tatou te whaamaunia i upo Yesu o loo maua le ngaluenga mua mua. Whaipoe whama, whaipoe lima. Whamaile moli maua Yesu. Yesu lea i lona toe tu mai, i lona toe tu manu malo mai le tuunga mau, i lona toe sauni atu e a fio atu i le langi. Whamaile lana sauni uninga mo e talitonu mai e whaatuatua. Whaipoe whama le lima o le ngaluenga mua mua. Whamai. Sa whapoto poto foi o i lātou mai ia, o na whetara ia tu lea o ia te i lātou, ia le tu ua Jerusalema, a ia whaatali i le mea na fola fola ina e le tama. Le ale mea lea o outou whaalongo ai a te au, a wana papatiso lava Ioane i le vai, a o outou, e papatiso ina outou, i le anganga pa ia, e le tele ni aso e vaha. Manatua, tulai, toe tu mai Yesu na ye woti, fase pulu aso na faatasi e Yesu, mai na faatuatua, o na fioa elea o ia i le langi. Toe foi o ia, o wanofo o ia, i le tu tamatau le tama. Se fulu aso e vaai. O le manino ia mea le atua. Whamai Yesu, aua tau teo ese ma Jerusalema, whamai awa na papatiso Ioane i le vai, a outou e papatiso outou i le nganga pa ia, e le tele ni aso e vaai. E fi aso i na vaai le a fioa o Yesu i le langi, ai le lingi mai lo le nganga pa ia. Se fulu. Awa whamai mata upu e lua o le ngaluenga o Yesu na ia au mai o le wha mau ninga po le folfolanga le nganga pa ia. A le mata upu e lua o le ngaluenga, o i tātou te mauai le whaatau uina e Yesu o ana folfolanga. Whamai le whai upu e mua o le whai upu e wha. So I wolo tusi wha mole le whai ngaluenga na mata upu e lua. Whai mua o le whai upu e wha. Ua o atu foi i ia, ua atu foi i le aso Pentekoso. Sa iai i lātou umalama i le mea e tasi. Ma le loto ngā tasi. O na whaakua se I mai lea o le taadili I mai le langi. Peisea I o le matangi ua anki te le mai. Ua tumu umai le fale sa lātou nonofo ai. Wailoa foi I lātou o laulau whaiva afi, a laua whaiva peisea I o le afi. Ua vai ina.
ua nofo I o lātou lunga taito atasi. Ua whātu tumuina fo'i I lātou unga I le nganga pa ia. Wa fuai ona tautala I ngā ngana ese, pei ona fua I na mai I le nganga, o le ngana ia te ia. Amen. Ina wa taitu mai Yesu na ye woti, fola I le ye talitonu, awa ne tu ua Yerusalema, na papatiso Ioane I le vai, a oto e papatiso ina oto I le nganga pa ia. Amen? Ai tau nuu mai se fulu aso na vai, ai lilingi mai le nganga pa ia. Fa mai fai pui fa, ua fatu tumu ina fo I lato uma I le nganga pa ia. Amen a. Ua fatu tumu ina fo I lato uma I le nganga pa ia. O fai mo moe o fai pui tolu, tatou te va ai ele mata autia, o le whana wina, o le uluai e ka le sia. Amen? Let me just explain a little bit. So in Acts chapter 1, verse 4 and 5, Jesus died on the cross as an atonement for our sin. And he became the ultimate sacrifice that became a reconciliation between mankind 2,000 years ago right to the present day. And he became our salvation. At his resurrection, Jesus promises a comforter, a help. Who is the comforter? Who is the help? The Holy Spirit. In Acts chapter 1, verse 4 and 5, we see Jesus explaining this in two of these verses. And he says this, he commanded them not to depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. Verse 5, for John truly baptized with water. That's the John we've been talking about, amen? But you shall be baptized with the Holy Spirit. In chapter 2 of Acts, when we look at chapter 2 of Acts, verse 1 to 4, when the day of Pentecost is a festival of the Jews. Pentecost was 10 days after Jesus went back to heaven. Hey, so 10 days after, 40 days he remained on earth after his resurrection. Plus 10 days, then we arrive at Pentecost, one of the Jewish festivals. And this is what happens on that day. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. 2, and suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. 3, then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. 4, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. What happened here was what Jesus had promised them. He said, the Father spoke it, and he promised it, and I shared it with you, that do not leave Jerusalem, because the Holy Spirit will come. Amen? Wait for the Holy Spirit. What happens in chapter 2 is the birth of the church. Amen? The birth of the church was through the Holy Spirit falling on the first church. Amen? O le mea lai matangofia ai le ngaluenga a Yesu le whai mai a Ioane. O ia na te papatiso ia te oto I le anganga pa ia. O le nganga pa ia lea na fola ina e Yesu I e whaatuatua. Lea na tātou wa ia I le ngaluenga matau pue lua. I le whana wina o le kālesia. Wha mai ua whaatutu muina I lato. Wafu ai o na tautala I lato. I ngangana ese. Aile I ngatale e kālesia I Yerusalema. Can you say amen? Amen. Wha mai le ngaluenga se fulu a lona whai upua se fast formal wha. Sue ailo tusi. Wha mai le ngaluenga le se fulu a lona whai upua fast formal wha. Ua tautala atu pe teru I nei upu. Aia fio ifo le ngana pa ia ia te I lato umalava o e ua whaalongo I le upu. Fast formal 5. Ona matua ofo lea o e na peritomeina o e whaatuatua o e no mai ma Peteru
ina ua lilingi ifo inu ese le alofa le nganga paia. Le nganga paia le na whanauina le ekalesia. Whamai Yesu, awane i tautu ua Yerusalema se ia fio ifo le nganga paia. A fio ifo le nganga paia whaatutu muina ai le se laulu spulu i le afe au pito alunga whanauina le ekalesia. Ai ba ai tatou le alofa o le atua ma le sili ese o fuafuanga le atua. Na au le anganga paia po le ngaluenga le anganga paia. Inu ese. Au mai whaatasi inu ese i tutonu o le ekalesia. Whamai le upo Petero. O le launga le Petero na launga tua ia Cornelio malona au ainga. O Cornelio o le tangata nuu ese. E leo se tangata Israelu. Amen. Ai whamai ua tautala Petero nei upu. Ai a whio ifo le nganga paia ia te ila tau umalava. O e whaalongo i le upu. O na matua ofo lea o e na peritomeina o e whaatuatua. O e na o maima Petero. Ina ua lilingi ifo i nuu ese le alofa o le nganga paia. Le plan atoa o le atua. I le awina mai o Yesu. O Yesu na te papatiso i le nganga paia. Amen? A whio Yesu le langi, lilingi mai le nganga paia whanauina le ekalesia. Leo o tatou mata. I le tusia ngaluenga, i le amataina o le ekalesia, le urua i ekalesia a. O le upu le papatiso, le whamai e le mua le koronito am tau pesuma lua a. Se whai tau watu le whai upu lea, tau pesuma lua whai pesuma tolu. Whamai ia Paulo i le ekalesia. A wafoi o le nganga e to atasi na papatiso ina ai i tātou uma i le tino e tasi. Po o Iutaia, po o Eleni, po o Polonga, po o Sauloto, ma ua whainu mia i tātou uma i le nganga e tasi. Pai le upuna, whamai, ua papatiso ina ai i tātou uma i le tino e tasi. Mai le ngaluenga le nganga paia ina ua whio mai le nganga paia. Papatiso ina le urua i ekalesia Yerusalema. Ona papatisoina leo nu ese whaatasi mai la tau I totonu I le papatisonga I le tino etas. O ai le tino? O Yesu le tino, O le tino o Yesu leo papatisoina ai. A le si whamauninga e maua le ngaluenga sfuma leiva. Whai pue ono. O mai le whai pue ono le ngaluenga sfuma leiva. Ua whae atu foi e Paulo na lima ia te ilatou. O na o lea o le anganga pa ia ia te ilatou. O na tautala lea I ngana ese. Ma perofeta I latou. O le vainga muli lea I le afio mai o le anganga pa ia I le tusia ngaluenga ma le au apostolo. O nisi ne o whaatuatua o e na o mau inu ese. Whamai o so o laia, o so o Ioane le papatiso. Whamai na iei latou I Efeso. Fesili atu Paulo ia te latou. Pe no tau maua ea le anganga pa ia. Ai whamai latou na matou lela ngona lava po ua foa ina le nganga pa ia. O le loto ato le tama, ina ia whana wina lana e kalesia a mata Yerusalema, whetalai Yesu, awane tua Yerusalema. Sfulu aso e wahai, whanau le kalesia. Au fia I whaatasi papatisoina whaatasi manu ese. Ai vaile alofa le tama, ina ia iai whaatasi o e whaatuatua. O e tali tonu ma e Iutaia sa iainu ese. Ina ua o atu foi e ngā rurua pei o Paulo. No tau langona e le nganga pa ia. Whamai matu le langona lava le nganga pa ia. Whamai whai pue ono mta pesuma leiva. Ua whae atu foi e Paulo na lima ia te ilatou. O na alea. O na o lea o le nganga pa ia te ilatou. O na tau tala lea I ngana ese. Ma perofeta ilatou. O le ata leo te fia avatua le tai aole nei. O le wha mao ninga a le moni mau. I le papatiso ino Yesu I le vai. Whamai Ioane le papatiso, o te papatiso ia te o tau I le vai, a o le muli mai. Lea lai whamai Ioane, whaauta I le tamai ma moe a le atua. O ia lea, na te papatiso ia te o tau I le nganga pa ia. Lea la a tatou va aila I le whana wina o le ulu ai e kalesia. E manino lava mamava e vai le mea le atua. Amen? Ulua I ekalesia whanauina Yerusalema. Hau fia I totono le tino lea nu ese. Hau fia fo I totono I le tino lea, le tino keriso. O tangata tali tonu sa iai
inu ese aisea ina ia Ioane I taʻuvalea ina le tala le leia Iesu whaamaunia I le papatisoga a le anganga pa ia lea lai o mai le taimi le nei o loo ngā lue pea le anganga pa ia a le atua le whaamalosi le na a le ngaluenga na taupue lua whaipue wha a ua whaatu tumuina I lato I le anganga pa ia na leo moli mau paulo a o papatiso ina whaatasi o mai tato I lona tino e le anganga e tasi ina ua e talia ina Iesu o papatiso ina whaatasi tato I to tonu o lona tino a le ngaluenga la oe mau ia tatalo I tato ia wha tu tumu ina pea I tato I le mana o le anganga pa ia. And there are 4 key parts in those 4 books that I've given to you up there. Jesus, number 1, He promises the Holy Spirit. And He says in Acts chapter 1, He says, Acts chapter 1, John baptized with water, but you shall be what? Baptized with the Holy Spirit. In Acts chapter 2, we see the birth of the church. In verse 4 of Acts chapter 2, it says, and they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues or other languages as the Spirit gave them utterance. What happens though is that Jesus declares the work of the Holy Spirit at the birth of the church, but actually gives a clear delineation or a clear linear process of how the Holy Spirit gave birth to the church. Because number 3, He actually also includes Gentile believers. Who are the Gentile believers? We are. Hey, we're Gentile believers because we're not Israelites. We're not Jewish. We're Samoans. But praise God that through Jesus Christ we are saved as well. But the Holy Spirit was extended to the Gentiles. In Acts chapter 10, verse 44, it says, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon those who heard the word, and those of the circumcision or those of Jewish descent who believed were astonished, as many came with Peter, because with the gift of the Holy Spirit had been poured out onto the Gentiles. Amen? The gift of the Holy Spirit was given to the believers, they were given to the Jews, but was also poured out onto the Gentiles. So we now have access to the Holy Spirit. But wait, there's more. At the birth of the church, the Gentiles were included, but there were also believers who were not in Jerusalem at the time of the Holy Spirit. Acts 19, verse 6, it says, and when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. This was a group in Ephesus who believed, who were disciples of John the Baptist, but had yet to receive the Holy Spirit, because the Holy Spirit had been poured in Jerusalem. The amazing picture that we see here is that Jesus' promise about the Holy Spirit. This is the promise, this is the words of John the Baptist. I baptize in water, but he who comes after me baptizes you in the Holy Spirit. This picture here, when Jesus promised the Holy Spirit, Jesus gave the Holy Spirit to the believers in Jerusalem, to the Jewish people, to the Gentiles, and to every believer. 2,000 years later, we are still part of the church. We are still part of the body. We still need the fulfillment of the Holy Spirit, the promise of Jesus. Amen? Amen? So when you look back at the whole point of John the Apostle's letter, the whole point of his gospel is, number 1, that you might believe. Number 2 is that if you believe in his name, you will have life. Ile autu atua Ioane le apostol, le ala o tatou malama le tai au le ni. Le nganuenga, po le folfolanga, po le upua Ioane le papatiso. O ia lea, na te papatiso ia te otou, ile anganga pa ia. Le ala ua papatiso ina whaatasi tatou. Ile tino e tasi,
I lona tino, le tino o Yesu Keriso, o le tatalo la le au soe, le au fatu atua le nei tai au. Ia tu mau pe I tātou I le mana onga na a. Fatu tumuina pe I tātou I le mana le nganga pa ia. Pe ona tātou whaano monongo le upo tamai le stofi a. O le tali wa leva na iai, tui sa ili bala au. A wao le tali laua iai. Ai wha mai e fua ina mai le tama o mea le lei. Ai wha mai o alia mea o le ananga pa ia. Amen? So vi ia le atua o no lana upu le nei tai au. O le au sau nia se tatalo, o le tatalo fo lea, o te kimana o tātou te tatalo mai a. A vea le nei tatalo atu ina atu ai o tātou loto I le atua. A o e tatalo ai la, ia a vea lava le tatalo, ma tatalo lava oi. We're going to pray, and I'm going to pray a few words in English as well. And if you can just follow me through that prayer as we pray this morning. Amen? Praise God. Tātou tatalo. Vi ia oe le atua le tama. Lea ua mātou whaalongolongo I lau upu. Whaafetai tele I lo fesoasoani. Whaafetai fo'i I lo waoa oina o I mātou. Ua mātou whaalongolongo I lau fionga I le neitaia. Ai meisele ngā luenga a lua nganga pa ia. Whaamulmole tamā. Ta I toa lua ina I mātou. Ioane I ave e se ina loa nganga pa ia ia te I mātou. A o mātou whaatalitali atu. I le toia fio mai o Yesu. Thank you, Father, for this morning. Thank you, Father, for this morning. Thank you for your word. Thank you for your word. Thank you that we have been encouraged. Thank you for being encouraged. Thank you for your Holy Spirit Thank you for your Holy Spirit that teaches and teach us and remind us and remind us of your word. of your word. Thank you, Father. Thank you, Father. Blessed be your name, Blessed be your name, now until forevermore. now and still forevermore. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord, for taitele te mali ni tai au. Gi ia oe, whaavavau lava. Lau upu, na mātou whaanungulungo ai le ni aso. Ea vea lea maoso tā ua ia te I mātou. A mātou wanga I atu, I le nāwa I aso fō. Ta mā, a mātou whaatalitali fōi, I le toia fio mai o Yesu. Ia vea pelo mātou alanga whaatalitali, ma whaamā losi, ma fesoasoani, lo mātou atua. Pei ona mātou whaanungulungo le ni tai au, ia whaatutumu na pēr I mātou, le mana o le ananga pa ia. Vi ia oi aso umalava e o whaavau. Amen and amen. Yeah. Mas patapati vi ai le li le nei tai au.